Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн Соққулук мал базарындабыз, достор. Hafta күнүнө шембе 27 декабрь 2025 жыл. Чүй облусу Соққулук району Соққулук мал базарындабыз. Сиздерге бакта кой дедим ғой. Жем чөптөрдү тартып көргөзөм. Лайкты басып колдоңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар, достор. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Бул мен өзүмдүн номерimi айттым. Так, бул 227 220 менен 0 калып калыптыр. 0 калып калыптыр дейт. 220 75 91 11. Бул чоп канча негизи? 420дан дейт, мына беде. Чоң беде экен. Ушул номерге чаласыздар. Бул 220 75 91 11 экен. Мына. Şöf kanca var? Çöptür. Bede. 450. Çok buraya gel bırak. 450 som. Sizde kanca? Bu çok neysen naşarrak. Naşarrak be. Naşar olsa da göz koyarak mı? Yeyiş gerek емес, çöğü gerek de. Çöğü gerek de. Ama o çöp kanca eken? O neyse çok. Bu neyesi yok mu? Tak, bunun neyesi yok eken. Bırak avzadan kılsa gerek al lan. 350 deydi. O жүгөрүнүн бакалдары канча экен? O номерге чаласыздар. Жүгөрүнүн бакалдары. Пресс. Bunun da эзи жок, бунун номерге чаласыздар. Сенде канча болду, шеф? 400. Алдыңбы же сатып атасыңбы? Сатып атам. Кайсынын? Ol bu. Kastra deydi. 250'den eken. O nomerge çalsın ha. Bu neyse kanday? Naçar mı? Neriba nemiyasa deydi. Ilımılık deydi. Ce su emez, ce kurağı emez mi? Ya bitir adamdan mağıtıyor. Kaysı? Yükselttik o maşına. Kayettik o bala. Gözümden emre tartıp çıkarasları derya. Bitir. Bitir de kino görüyor mu değil mi? Ama o toğdun çoğu kaysana ne kendi? 380 somdan deydi. Toğ çöp, tabii çöp. O bede yapacağız. O nomerge çalasızlar. Ya bu yakta. Ya bu kadar kança oldu belki? 75 milyon bol kurgular. O çöp kança eken? Assalamualaikum. 400 bede bu lan. O pres ne gizeyim onda oldu. Çevirin kol 40 metre tutuyor çıkıyor. Şunda bunday bayağı kol şirkte mi koydu? Pres oldu diye. Ha çevirgemden kol tıksan 40 metre. Şunda yol koyarız. Buna ki. O çöp tükerdiniz öyle. Ama o kança eken bilmediniz? Oldu 400. Nah, cep çarşılı bedelerde sır. 400'den neydi var. Az cemleri tartıp görüyorsun azıcıktan. Silos var mı ki? O bedeler kancağını eken? 450 deydi ben. 450. Silos çok, saman körbedim. Saman cebekten çoğu, silos daha çok eken. Kancağını eken şef? Assalamualaikum. 450. 450. Davay, aytınız. 0501 18 18 80 02. 80 02. Var eski havaçılar. Bunda bedeler. Olsun dedi. Dastavkasın. Dastavka süleşiz. Süleşiz. Mayın kuyber sal parası. Sile töleş gerekti. Süleştik. Süleş gerek değil dostlar. Çalasızlar mı? Ama o ton çoğu kanca eken? Bu 350 eken buna. 350. Nerede bedeler var? Bizde çüde şunday bağlar. Sizlerde Batken, hoş, Çallat, başka жақта kanca mı oldu? Kommentarda kaldırıp ketіңіздер dostlar. Şef kanca çöp? Bu kanca? Toğdun çöp, tabiği çöp 350. Жақtan en cemleri tartayın. Öyle жақta cemler.
Так, мынаке дробилкалар достар, дробилка дейді. 10-11-ге çalасыздар. Ассалаумағалейкум. Жақсысыз ба? Так, дробилкалар қаншадан, шеф? Арқандай бар. Жалаң чөп. Ең арзаны қайсы? Ол дейм. Ең арзаны осы. Бұл қанша бұл? 14. Чөп 14 мың. Чөп көле а тока. Бұл чө? 22. 22 мың. Бұл не іш қылады? Чөп. 3 ватт. 3 ватт мı? Сотосы менен. Чөп жем сотозы менен. Так, мұнысы чө? Ал деле ошондой 22. Бұл да 22. Ең қымбат қайсы? Ең кымбат аркысы. Нарқысы бұл. 24. Атматка мет. Атматка дедіңіз бе? Атмотка мет дейді. Ал не екенін түсінбеймін. Қайсысы? Не қылады? Мет. Cesmenen olalım. Моторный içi. Met менен екен дейді. Hem el қатары сүйлейін де мен. Бұл ұдағы әле ошондай 3 ваттнон му? Бұлар қанша фазаға істейді? 220 бар. 220. Үйде келе обычный. Bir фаза деп қойып. Бұл 24. Кеми бар мı жоқ па? Кеми болады дейді. Доставканы uyuşturasa? Доставканы uyuşturalım дейді. О номерге çalsın да. Баткенге, көлге, нарынға жібересіз. Машинета. Жақсы. Онда олғын дробилкалар достар. Доставканы uyuşturalım дейді. О чөп салған деле bir шығып кете бербей. Специальный чөп киде. Bakın oğlum kart koyuyorsunuz ki krupnuk falan benim. Apası görsün de. Неге? Pazarda çürütme. Азыр номерге çalasың. Ол не деп қойчу эле муну? Кырккан. Жады. Колдо булар. Неге? Колдо кыркат. А бу кармушкаларчы, акырлар. 4500. 4500 бул. Канча баш бул? 20 баш. 20 баш. Койлорго экен. А, монусучу? 3500. Козуларга. Мынаке, баняга шыпыргы да бар экен. Бул баняга шыпыргычы. Bir дробилка алса bir кошуп бересизби? Подарка. Кошуп беребиз де шыпыргыны дробилка алсаңыздар. Так, достор, мынакта жемдер бар мына. Жемдер тартып көргөнчү. Ассаламу алейкум. Шеф, канча экен бу? 20 сомдон. Бул күн жара деп коет а мына. Бул неден жасалат эми? Семичканыкыдан а? Канчадан дедиңиз? О. 20 сом. Бул 20 сом. Арпачы? 25. Арпа 25. Бул местный Россия. Россиядан келген. Так, бул будайчы? Бул да 25. Мака менен жүгөрүчү? Бул дагы 25 дейт. Мына көрдүңүзбү? Жүгөрүнүн мака деп. Байкеде яка деп. Бул арпа канча байке? 25 дейт. Будайчы? 21, Макачы? 21, Жүгөрүчү? 25. Мына 25 сомдон. Мака дагы, жүгөрү дагы, арпа дагы, будай дагы 25тен дейт. Ассаламу алейкум. Александр. Жакшысыздарбы? Охо, бу жүгөрү чоң экен. Бул канчадан экен? 23'tün. 25. Арпачы? Arpa da 23. Арпа да 25. Бул аралашчы? Aralaş. Bu da 23. Бул да 25, а? Мына ке. Arpa jem var. Так, Görüşap var. сулуу жок, а? Yok. Сулуу негиз канча болот деген. Bilmiyorum. Так, бул майдаланган канча бул? 26'dan. Так, 1 сом кымбат экен бул. Mükemmel. Мындайдан тонна барбы жокпу? Jo. Аз-аздан эле экен. Так, ушундай баалар достор. Көрдүңүздөр, чүйдө сокулукта. Ош баткен Жалал көл таластан көрүп атсаңыздар, канча болот да сиздерде? Ой пикирлерди комментарийга жазып кетиңиздер. Биз видеону аяктайбыз. Сиздер только лайкты басып колдонуңуздар.